Sikindala Ibu Atun. Untuk pernikahan kedua mempelai Mas Hadi Lugito kalian Mbak Aprilia Dwi Pradina. Oke, tangannya di atas semuanya Bunda, kita goyang-goyang Mbak Lia. Masalah enaknya kok bisa melungkit-melungkit nyononya Bunda Jupe masa kalah karo ikenya. Ning Kuto Solo nggak boleh parah-parah dulu ya, nanti nunggu kode dari saya. Ing pinggir Bengawan Solo nudolan mudi goyang dulu awan lan bengi do suko-suko nanging ojo ngike janji caya ning bulan rajang pucuking cemara asik angin kang teko sasat nggawa kending tresno banyu Bengawan sinara cayaning bulan lir sewudian alir rap munggah kenangan. Semua Bunda tangannya di atas ning kenapa mung sarwa ana ning taman jeruk taman indah Kuto Solo papan kreasi mudolan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali. Tangannya di atas semuanya. Gak boleh maju dulu. Tangannya di atas. Gak boleh dulu Bunda. Gak boleh dulu Bunda. Bunda gak boleh dulu Bunda. Bunda masalah ala. Sini. Aduh. Iki piye iki? Sana. Masalah. Ayo. Aku lagi pas mas alah aku di Bali karo ibu-ibu mas. Aduh mas tolong aku yang boleh tangannya di atas semuanya. Coba suaranya lagi mas awo bapaknya oleh MBG. Goyang lagi, ayo. Bersewudian alera bunga kenangan ngersake nopo mung sarwa. Bu, pendile sabrok temeriku lho. Niku lho Bu, pendile sabrok. Suka nanging aja ngike janji caya ning bulan rajang pucuking cemara angin kang teko sasat nggawa